Hello guys, Hi guys. saya simpat ngap yang semua bahab yang IP syakane ke YouTube channel ke jonga ka bakerteng ka suciang arts entertainment. Te kumba pila tip hi ba menta kasngi ka di kasngi Christmas te nengkong kasngo ban ai kublai Christmas pasuk bat ba komen IP barok ki ba page kane ka video. Te ngasuka bani itu IP ba mentang idon ya une 3x spicy noodles ba manga ba ine I happen si jonga mo imut ban ya bam kadi ka challenge mano ba la ban bam kham step bat mano ba la ban pelut hang ne ngidon march paket te klem da pen slap show ngin chat shwa yo une noodles bat ngin sapen I ya pi ya ka video ka bang ya bam ya kata ka challenge te menta ngin lek na stretch stage po kitchen ngin chat yo une bat anda la I ngin wan rah ne khmat jong ti bat ngin ya pen I ya kata ka challenge mana ba kham la ban bam sat mana ba la kham bam step. Dear guys, shwa bagi sedang no ngene tu epi ka weba. Kiba job kinyo ya ke rewards. But kiba ram kinyo ya ke punishment. Pat kata punishment kalong bangi haban shot hakano kano ka cingrawai kabala jet da inong job ma hakane ka challenge de menta in sedang ban kle no ya kane ka noodles kejongi sedang no shwa do neo flakes the chili flakes kane ka sauce ini ka sauce ba ikop sak ha triple X kalau triple X kemut laisha itu kan normal mah kasih sak terak long Tingin sedang saban kle na. sedang ban kle no pada Nandai ngarang sudah pemja, nandai yang banse bala challenge ya ini have accept ya ka challenge being a guy. Mah, Job nga ni challenge. are you ready? Ready. Tanya sedang nak. On my count mah, we are live dah. Jangan pojok banyak sekali. Raja manga. Sorry. Raja manga. Ya, học lại dừng start kan. Sat đấy. Lanjut bang. Asat. Sat, for bump step suntuk, minta suntuk instan.
Ada belak melian. Amin imam sampai mbak. Biasa Saat mana? belum malah pikop om yang mana. Saya balak challenge tahap ni kau yang. Absyar. 1 minute 15, 16, 17, 18, 19, 20. Absyar ini malah. Kamu terima pi pasang Nggak sama. sure. Jadi bayar tong dah ketua kepisah mana mulai ikut dah. Ayo ah. Siap mana tidak. Ini jangan. Dan guys, kumba pila UI akan dia challenge ke bangila dah. Lihat mentah-mentah nga lo nga misunderstand nga yo ya kan jingtip ke bom piang. Dan kata kadau pila kenyeran lo inga di kumba ya penting nga hapan syap. Dan kadau pengiting ya syai copyright. Dan mentang ngan syap ya ka way na kijing ruai jo ka film jo nga ya kan ga film ke ba ai ka dan ke ai kijing ye. Kijing ruai ka bangala ak lang ba ingkong daina meri marbanya. Jangan super kick si step up step one perlu Hideka cium cuma di mata lapang Hideka ingkung jonga Beri mata labun sengaja Aku jumpi Thank you.